Dođi da popićemo kafu i da ti ja ne ispričam neke u kratkim crtama kako je to bilo. Tebi ja sam se preiznenadio. A ovo na finalu u Jerusalimu i u Rigi? Na finalu. Pa pričao sam te, nemoj to pričati u emisiji kako je bilo. Neću, zapamtit ću to i zapamtit ću te kratke... I tako se ponašaju u Beogradu? Upote. Jesi ti filozof? Pa nisam filozof, ali se ja nekad kroz pjesmu zapitam što se nisam nakrao para, ostaću sirotinja, ali kad te volim ne znam para treba li ili ne treba. Ne znam je li to filozofski ili je kokuzluski. Kokuzlukski. Pa kokuzluk jeste jedna vrsta filozofije, mogu ti reći, a? Jedino se misli se najbolje iz kokuzluka rode. Evo i ja sam iz kokuzluka. Nikad ja nisam štele imao ni za šta, niti me kogurao. Kako si pobjedio na Eurosongu BH? Odnosno, kako je tvoja pjesma prošla? Bez štele? Pa ne znam, eto, rekli su mi ovi moji iz menadžmenta, misliš se ti baviti tom muzikom ili ozbiljno ili ne misliš? Pa rekao, hajde, mislim. Prijavi se, kaže, Bolan, to ti je dobar marketing i to sve. Ja se prijavim, ali nisam vjerovao da će prihvati one, eto, što reče alternativno. Nikad nije u istoriji išlo alternativa, jel da? Ne, ali znam i u bivšoj Jugoslaviji da je uvijek bila kao priča, hajmo se mi šprdati sa Evropom i sa Eurovizijom, hajmo neku alternativu, hajmo lijepu Brenu tamo spremiti, hajmo neku etno, narodnu folk spremiti kao da pokažemo Evropi kao šta mislimo o njoj. Tvoja pjesma? Ne znam, eto, pripremali to je, valjda se samo pričalo to, jer uvijek su slali ove lagane pjesmice. Šta ti je to na glavi? Šešir, lovački. Lovački? Ja. Na slovenački liči malo. Pa dobro, ovo sam malo da me, sad si me provalio, hoću da me Slovenija malo pogura, pošto su oni predstavnici sad Evrope. A taj šal? To je malo više mađarski malo. Šal sam iz Amerike sam donio, liči malo na šamije, ali je izgleda tamo postao modern. Još nije došlo do ovde. A taj tigar na trenerci? Ovo je isto polijester trenerka iz Njemačke, pa oni to uzmu, ovaj polijester odličan za znojenje. Pa oni to uzmu, malo prešiju tu, nešto nabace, pa... A šta misliš, hoće li Šveđani za tebe glasati? Pa pošto su Šveđani iz Goražda inače kod nas poznati kao Šveđani, ja ne mogu od nas glasati. Ne znam, neki dan mi rekše, kaže, hajde, valjda će dijaspora pogurat. Vi se samo sjetite dijaspore kad treba glasati. Koga god mi poguramo u CD-u, a ide na Eurosong, dijaspora nas posluša i onda glasa za tog našeg Šveđanina. Pa recite onda dijaspori da vas dijasporu glasate za Laku. Završeno. Imaš li djevojku? Pa imam nekad, nemam, nekako se brzo to desi i pošto sam isto u pjesmi, ja rekao isto da ljubav ne može nekako da traje, kad bi nekako prekidač na srce ugradio, pa ga držao na dvojci, nego odmah insan na četvorku stavi i pregori ili prestane. Znači ti često pregorijevaš? Pregorijevam često, nemam tu sposobnost da mi ljubav traje, ne umijem da je nadgrađujem. Pratiš ti uopšte koliko imaš vremena od kokuzluka, filozofije, sad od priprema za Eurosong, da pratiš uopšte tu političku situaciju u Bosni i Hercegovini? Ne znam da li ima jedna politika na svijetu koju narod te zemlje obožava. Ima li, ne znam. Ne znam, ima možda dole onaj Zimbabwe, nešto tako. Pa moraju, to je tvoja pjesma. Koja? Pa nešto oko moranja. Mora. Politika je tako ide, laži, varajte, moji su interesi naroda, ubjeđuju narod da svoji interesi i njihovi i tako dalje, tako i politika. A što će ban prema njima, što ne kaže, recimo, kradu, lažu, ne znam, vjerovatno bi da imene neko stavi tu, ja bi prvo možda se materijalno bezbjedio, pa bi onda, hajde, kad ja već uzmem nešto, kad prečeram, onda bi malo... Onda bi rekao, hajde vidimo šta može jedna fabrika da se napravi. A znaš da do toga nisu došli? Ni da razmisle. Ni da razmisle. Pa ne znam šta je, evo 12 godina se vrte isti, narod to traži, znači mi se bunimo protiv volje naroda, evo. Ali narod se buni protiv svoje volje. Pa kako onda glasa, šta je? Kako glasa isti svake godine za isto? Pa ja tebe to pitam. Pa ja, da, narode glasaj za mene, onda na Eurosongu.
Ne znam šta ja znam, takav je narod valjda. Na A primjer? boji se malo narod, pošto je ova vjera, pošto je politika uključuje novac i religiju, pa oni to malo eksploatišu i narodu prije izbora se malo asfaltira puta, ispred kuće podnijeli se stočnog brašna i narod glasa automatski. I hoćeš li pobijediti u Beogradu? To je dobro zvučilo da je Bosanac pobjedio u Beogradu. Koja sljedeća zemlja treba da uđe u Europsku uniju? Možda da njima daju? Pa Srbija već potpisuje sporazum negdje u januaru, tako, a već su je dali su je već pobjedu da bi je malo omekšali. I to je politika na Eurosongu, to znaš sigurno. Ja, politički festival neukusan. Ali znaš šta, ako se toliko radi svidiš ili ako nešto spektakularno izvedeš, ne znam, ja ne pjevam baš te takve pjesmice, ali eto, ako slučaj da se dopadnem, valjda će... Ne znam da li politika može preduhitriti glas ljudi. Ne preduhitri, nego naručuje taj glas. Naruči Pa naravno. Pa znači, ne moram ja zvati dijasporu da glasa za mene, nego... Pa politiko. moraš u jednoj mjeri, da bi ti ne kompenzirao ono što nama ne naručuju. Zašto bi nama naručili? Da politika onda da od sebe možda da pogura to. Da, sve od sebe, jest. Iz Njemačke. Pa da. Bio si na Hayatovoj emisiji koja se zove Recept za dobar život. I tako ponekad Hayat bije fama, kao ne gledamo mi to, znate, ono, tako, mi iz Mahale ne gledamo mahalsku televiziju. Ali vidim po reakcijama da ste svi gledali. Ja, a znaš šta je meni veći fol, kad pita nekoga, dođe gost u studiju, pita ga, voliš ti bosansku hranu? Pa ne volim ja bosansku hranu. Pa na čemu si ti odrastao? Na tajlandskoj hrani? Šta ste jeo tamo? Grah sam sad jeo, gdje? Na Hayatu. Grah jeo s mesom neki, ali zaznali su me izgledao branjana, bila nije se dobro raskuhao. A jeli? Osjetio sam ja kasnije u stomaku, jer ja sam u stomaku kad je grah dobar. Jer imaš onda sporadične rafalec koji se javljaju. Što je? Znaš kad jede koji su sasvim suprotni od onih kad se grah jede. Od pojedinačne paljibe. Da li razmišljaš o tome? Kako ljudi doživljavaju tebe, tvoju muziku, tvoje izjave, intervjue, ponašanje na sceni? Što te briga? Pa što ja znam, doživljavaju me nekako. Ja sam čuo Džaje, kaže, joj, mene, moja mama tebe voli. Kad drugi kaže, joj, moja nana tebe obožava. Joj, kaže, moj dedo te obožava. A to je dobro? Kaže, neki dan, kaže, zove mi nanu, sin iz Švedske, kaže ona, ne mogu sad, gledam lako. A to je dobro kada stariji vole? Ja, pa pošto me nijedan lovac još nije zavolio, stavio sam ovaj šešir, ne bi i lovačku pažnju privukao, ali ne na nišan, nego na ljudskost. A na ljudskost? Na ljudskost. Ti si sada u narednih pola godine 100% bit ćeš baš popularan. Ako pobjediš, daleko bio. Daleko bio. Ja, to je skupo da Ko će praviti Bosna te sale pravi. ovdje, to ne bi se isplatilo da pobjedim. Zna se isplatiti uz dobar marketing, to se zna isplatiti, ali je to vrlo skupa igračka. Ali recimo, bit će pola godine popularan. Jesi za to spreman, uživaš li u tome, te drago? Pa znaš šta, ja kad sam došao tek iz Goražda u Sarajevo, pa kad mi se ona pjesma prva počela vrstiti, Zaročaro, malo sam se zaročaro. Onda me malo bilo palilo, oj, kako ću se ja sa ovim nositi, rekao, joj, gledaj, svi gledaju u mene. Tako sam se malo borio sa tim i onda sam se izgleda izborio da mi to ništa ne drže mi taj, što se kaže, ego ili taj neki, šta ja znam, samoljubivost. Dobro, puno ispred ogledala ja stoji malo, ali zbog brkova najviše, i pošto i tanjim. Nije što ja volim svoj lik, nego bez zbog brkove moram da stanjem, evo ovdje sam malo. Laka, hvala. Ništa, hvala tebi što sam dao ovi nekoliko tipova za Euroviziju, kako da se ponašam i to. Gdje da... Ponaša se prirodno. Sviraj nešto narodno. Ja, narodno da zapravo. Želimo te puno sreće i u maju naravno malo pojačavamo u CD-u tu reklamnu kampanju, odnosno patriotsku kampanju da dijaspora glasa za Bosnu i Hercegovinu i za Laku. Ja ne znam koliko je patriota, pošto ovdje ima 3 vrste patriota u Bosni. To su? Pa konstitutivni narodi. Hvala, Laki.
Hvala tebi. Dođi. Bok. Bok.